gupfa kuraje ntago nahembwaga kuko buri munsi nahoraga nkora iki mfata inguzanyo urumva na amafaranga yararimo ntago bagomba kumpa n'ibihumbi 5 kubera inguzanyo nekereza umuntu gihe yahereye mu gisirikare nitegeko navuye mu Rwanda akana nekereza kuno nahangayitse n'amakuru tunigisha ba NCOs ndeba numva mutwe wanje numva ikizu wagitega nka Fagasi kigaterurana n'ibifaranga biri mu kigashya. Ariko se ubundi Sergeant Major Robert Kabera ni muntu ki uvuga ko yakorera akarengane akiri mu ngabo z'u Rwanda kubera impamvu za politike? None se ubundi akarengane avuga ko yakorewe akiri umusirikare ni inkuru mamo cyangwa ni hungabana yagize kubera ubuzima bubi yabayemo nyuma yo kuva mu gisirikare cyangwa gitorotse? Byinshi ku buzima bwe nibyo tugiye kwitsaho mu kiganiro cyacu cya none. Wageze kuri Anatari Empire kandi cyo gukorera kizi. Ikaze rero hano kuri YouTube channel. Ntibutse ko amazina yanjye nitwa Kwihangana Elisa Reponse. Ni munyemerere dutangire gutya. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi be ni Robert Kabera wavukiye Mbarara mu gihugu cya Uganda ku itariki 8 Nyakanga 1976. Avuga kuri se w'umunyarwanda na nyina w'umunya-Uganda, by'umwihariko ukomoka mu bwoko bw'Abanyankore. Akimara gucuruka amashuri abanza yatangiye yitwa Masaka muri Uganda mu mwaka wa 1987. Sergeant Major Robert Kabera yahagaritse ibyo kwiga ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, ava Masaka asubira aho yakuriye Nyabushozi, ari naho nyina umubyara avuka. Gusa uyu nyina yaje kwitaba Imana muri icyo gihe umuhungu we yarekaga ishuri, maze nyuma y'imyaka 3 nyina tabarutse. Sergeant Major Robert Kabera wari umaze kugira imyaka 17 y'amavuko yisanga asigaranye amahitamo amwe gusa yo kujya kwiyunga ku bandi banyarwanda bari barajwe inshinga no kubohora igihugu binyuze mu gisirikare cya RPA. Uyu Robert Kabera yinjiye mu gisirikare cy'inkotanyi mu mwaka wa 1993 agiye gukorera mu ngata s'umubyara witwaga Kabera Bosco, nawe watangiranye urugamba rwo kubohora igihugu n'umuvandimwe we Fred Gisa Rwigema, bombi bishwe mu mwaka umwe w'1990. Kugeza aha birumvikana neza ko Robert Kabera na Fred Gisa Rwigema bafitanye isano ya bugufi kubera ko nyakwigendera Major General Gisa ari se wabo n'uyu Sergeant Robert Kabera. Urugamba rwo kubohora igihugu rukimara kurangira, Sergeant Major Robert Kabera yakomeje imirimo ye mu ngabo z'u Rwanda, maze nyuma aza no kwigirwa umwarimu w'abasirikare. Mu mwaka wa 1998 Sergeant Major Robert Kabera yashyize hanze amashusho y'indirimbo ye ya mbere yise With It Now. Gusa guhindira ikijya hanze, abayobozi be bakuru mu gisirikare ntibahise bamushyigikira kuko batumvaga impamvu umwarimu mwiza nka Sergeant Robert Kabera yajya kwijandika mu bintu nk'ibyo by'umuziki bitari binafite agaciro icyo gihe. Mbere yo gusohora indirimbo ye ya mbere yabanje kwibaza aho yakura ubufasha bwamufasha kwinjira muri muzika, maze agiye gukora amahitamo yandikira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na UNESCO, maze ahageze ajyanye ibaruwa ye. Umukozi umwe wakoraga kuri iyo ambasade amurega ku bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda. Icyo gihe ngo gikandagiza ikirenge cye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, yahise atabwa muri yombi n'inzego za gisirikare, ajyanwa shishitabona igabiro nk'abari yahanirwa. 2001 Sergeant Major Robert Kabera yongeye kugaragaza akayihoyeho ko gusubira mu muziki, cyakora kuri iyo nshuro bigoranye aza kubyemererwa, anahita yinjizwa mu itsinda ry'abasirikare riririmba rikanacuranga Army Jazz Band. Akigera muri iryo tsinda yarifashije gukora imizingo 2 y'indirimbo na n'ubu zikifashishwa mu gisirikare cy'u Rwanda
zirimo Majeshi ya Kali. Cyakora mu kumwitura umusanzu ukomeye yageze kuri iyo mizingo bamuhamo indirimbo imwe rukumbi yamwitiriwe nk'umuhanzi ku giti cye yitwa Igihugu Cyatubyaye, yanese yamara kurusha izindi. Sgt Major Robert Kabera yakomeje kugenda aba muri Army Jazz Band, ari nako ayifasha kugenda yifasha gukora ibihangano bitandukanye, maze bageze kuri album cyangwa se umuzingo w'indirimbo wa gatanu yamamara mu ndirimbo ze zirimo Nitwebwe Imbaraga z'Iterambere, Ubudasa n'izindi. Nk'umuhanzi ku giti cye nyuma yaho yaje kugenda ko indirimbo zigenda ziba ubukombe mu gihugu zirimo Sisi Wenyewe, Wanajeshi, Impanda, Bucyana yandi n'izindi. Muri 2014 uyu muhanzi yiyeguriye Imana nyuma yo kumara umwaka umwe n'amezi 3 yiga Bibiliya, anahita atangira akazi ko kuvuga ubutumwa mu rusengero rwa Winners Church International rwari rukiri na rushya i Kigali mu Rwanda. Undi musore wese Sgt Major Robert Kabera yaje gukora atera intambwe, asezera ku busiribateri, ashaka umugore wa mbere witwa Jeanne Rwigema. Batandukanye bamaze kubyarana abana babiri. Nyuma yo gutandukana n'umugore mukuru, Sgt Major Robert Kabera wasigaranye n'abana be i Kanombe mu mujyi wa Kigali, muri 2017 yaje gushaka undi mugore witwa Muhorakeye Jeanne. Baje gutandukana muri 2023. Muri 2018 uyu muhanzi icyarimwe n'umusirikare yazamuwe mu ntera, avanwa ku ipeti rya Staff Sergeant agirwa Sgt Major mu ngabo z'u Rwanda, ari naryo peti rya nyuma yahawe mu gisirikare cy'u Rwanda. Yamazemo imyaka igera muri 27 yose. Tariki 21 Ugushyingo 2020 nibwo inkuru yabaye kimomo ko Sgt Major Robert Kabera yasambanije umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka 15 y'amavuko, akamusambanyiriza mu rugo rwe ruherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Ibyo bikimara kuba, Sgt Major Robert Kabera yahise aburirwa irengero. Akimara kuburirwa irengero, igisirikare cy'u Rwanda cyese gitangaza ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikare. Cyakora nyuma y'iminsi biraburiwe irengero, Sgt Major Robert Kabera yatunguranye no mu kiganiro n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, yemeza neza ko ariho yatorokeye ndetse ko asaba iki gihugu kumuha ubuhungiro. Muri iki kiganiro yavuze ko iby'ubusambanyi umwana we ashinjwa ari ibinyoma bidafite ishingiro namba, ahubwo ko yabigeretsweho kubera impamvu za politike zirimo ibyo yaba yarazi ku rupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo no kuba yari afitanye isano ya bugufi na Fred Gisa Rwigema. Mu kiganiro na Daily Monitor, Sgt Major Robert Kabera yavuze ko yatorotse tariki 18 z'Ugushyingo 2020 ari kumwe n'umugore we wa kabiri, binjiranye mu butaka bwa Uganda banyuze mu nzira zitemewe n'amategeko ku mupaka wa Kagitumba, basize mu Rwanda abana 3 bakuru n'uruhinja rw'amezi 7. Nyuma yo kubona ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, yabanje kugorwa n'ubuzima kugeza ubwo umugore we wa kabiri bahunganye yamutaye muri Uganda, akigarukira mu Rwanda ahunze ubukene bwacyaha gutukuma ngo yarongoye n'undi mugabo w'umupolisi. Kuri Sgt Major Robert Kabera ubuzima bwakomeje kugenda buba bubi kugeza no ku rwego yigeze kugaragara mu mashusho ari kwibumbira amatafari y'ibyondo yo gufandika akazu gato ko gutuza umuryango we aho mu gihugu cya Uganda, ari nako atanga nimero ye ya telefone ngo ufite icyo murusha amuyambi. Ku itariki 25 Werurwe 2023, Sgt Major Robert Kabera yasubiranye n'umugore we mukuru Jeanne Rwigema, maze mu guhamya umubano wabo banahita bakora ubukwe bwabereye i Kampala muri Uganda. Uyu musirikare icyarimwe n'umuhanzi w'imyaka 49 akimara kugera mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, yahise atangira kuvugwaho gukorana n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ariko ibirego nk'ibyo byinshi yagiye byamaganira kure mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu Sgt Major Robert Kabera aracyari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, aho abana n'umuryango we, ndetse muri iyi minsi ari gushyira imbaraga nyinshi mu gutambutsa ubuhamya bw'ibyamubayeho akiri mu ngabo z'u Rwanda, by'umwihariko akitsa cyane ku cyo yise akarengane yakorewe. Gusa hari n'ababona ubuhamya bwe
nk'iturufu yo guhimba inkuru z'ibitarabayeho agamije kwibonera amaronko ku rubuga rwa YouTube akoresha abutambutsa kuko ngo n'ubukene muri Uganda bwakomeje kumutsa igitutu. Soza nakwibutsa ko uyu munyabigwi mu muziki n'igisirikare asigara umuvugabutumwa ukomeye mu gihugu cya Uganda, dore ko nyuma yo kugeraho yisizwe amavuta yo kumwigisha iyobokamana. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Kwihangana Elisa Reponse. Iyi ni Anatari Empire. Mukomeze muturebe kandi mudukunde, mugire ibihe byiza.